Mbaye ikaze nanone kuri Dore Media TV. Iyi ni gahunda y'amakuru. Aya makuru araza kwibanda mu yavugwa muri politike, mu bukungu, mu butabera ndetse no mu myidagaduro. Turaza kandi kwibanda ku makuru avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndi sasa Dore. Reka makuru tuyahere mu yavugwa hano mu Rwanda. Inama idasanzwe y'inama nkuru y'ubucamanza kuri wa 24 Mutarama 2024 yagize nkuru nziza Valence umugenzuzi mukuru w'inkiko. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'inkiko Mutabazi Harrison. Iyi nama kandi yayobowe na Perezida w'urukiko rw'ikirenga akaba na Perezida w'iyi nama Dr. Nteziryayo Faustin. Nyakubahwa nkuru nziza Valence yari asanzwe ari Vice Perezida w'urukiko rukuru rw'ubucuruzi kuva mu Kuboza ku mwaka wa 2019. Yabanje kuba umujyanama wa Perezida w'urukiko rw'ikirenga aba n'umucamanza mu rukiko rukuru. Nkuru nziza yasimbuye kuri uyu mwanya umucamanza Rutazana Angeline wabaye umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kuva mu Gushyingo 2023. Naho mu yandi makuru nuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku mpamvu itakimwemerera kujya kureba umupira w'amaguru uwo mu Rwanda kubera imikorere idahwitse. Hari mu nama y'igihugu y'umushyikirano ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagezaga ijambo kubitabiriye iyo nama, aho yagize ati ndabyumva hari ibyo bansaba ariko nanjye hari ibyo mbasaba. Icyatumye ngabanya kujyayo nibo byaturutseho kuko hari ibyo wabonaga abadahindura imico. Ibi bintu bigenda bikajyamo ruswa n'amarozi. Ibintu nk'ibyo ngewe ntabwo nabijyamo. Perezida Paul Kagame kandi yasoje avuga ko umunsi imikorere idahwitse izaba yarakosowe nta kabuza nawe azongera kujya ajya kubareba. Mu yandi makuru nuko kuri uyu wa 25 kandi umukuru w'igihugu cya Guinea Conakry General Mamadi Doumbouya ategerejwe Kigali mu Rwanda mu ruzinduko rugamije gushumangira imibanire hagati y'ibihugu byombi. Uruzinduko kandi ruje rukurikira urwo Perezida Paul Kagame yagiriye muri Guinea mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize. Icyo gihe Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na Mamadi Doumbouya nyuma baza no guhagararira isinya ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Guinea Conakry. Ayo masezerano akaba agamije ubufatanye mu ngeri zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga. Perezida Paul Kagame kandi icyo gihe yanaganirije abanyeshuri biga iby'imiyoborere baturutse mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Guinea Conakry bitegura kuzavamo abayobozi b'ejo hazaza aho ngaho muri Guinea Conakry. Aho kandi Paul Kagame yatashye ikiraro cyamwitiriwe gihuza intara ya Kaberene n'umurwa mukuru w'icyo gihugu cya Guinea. Mu yandi makuru kandi nuko uyu munsi Perezida Paul Kagame kuri village Urugwiro yayoboye inama y'abaminisitiri ya mbere ibaye ku nshuro yayo ya mbere muri uyu mwaka w'2024. Aya makuru tuyakomereze mu yavugwa hanze y'u Rwanda ariko tuyahere mu gihugu cya Uganda, aho Perezida w'icyo gihugu Yoweri Kaguta Museveni yahamagariye abaturage b'icyo gihugu cyane cyane abitwa bazukuru ubwo azaba ageza ijambo ku banyagihugu kuri uyu wa 25 Mutarama 2024 ku isaha y'isambiri. Ati kandi ari nako bazaba bazirikana ku nshuro ya 38 anniversary y'umunsi wo kwibohora kw'ishyaka rya NRM ari naryo riri ku butegetsi. Tukiri kandi muri icyo gihugu
cya Uganda, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi NUP Robert Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bob Wine yatangaje ko ejo kuwa gatanu tariki 26 Mutarama ubwo ishyaka riri ku butegetsi NRM riyobowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni bazaba bizihiza imyaka 38 uyu Robert Kyagulanyi yise imyaka yo kwangiza no gusahura. Abagize ishyaka NUP ari naryo uyu munyepolitiki ayoboye bo bazahurira ahitwa Makerere Kavure ubwo bazaba barebera hamwe ibijyanye n'ihohoterwa n'ubunyamaswa byagaragaye muri icyo gihugu, ati cyane cyane mu gihe cy'amatora aherutse. Naho tunyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yagaragaje ibyishimo bidasanzwe ubwo yatangazaga ko nk'umwana w'Wisconsin ati kongera kubona umujyi w'iwacu mu ishusho nshya abisobanuye byinshi cyane. Ati Mayor Kagame abivuga neza ngo icyizere burya nakagabo. Yakomeje agira ati gahunda y'ubutabazi Amerika yashyizeho ubundi nicyo yari igamije. Aha kandi Perezida Biden yaboneyeho no kwibutsa imijyi na business zikiri ntoya muri icyo gihugu cya Amerika ibyo bashobora gukora. Ikindi kandi mu yandi makuru yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko yavuze ko imirimo irenga miliyoni 2,700,000 yahanzwe umwaka ushize kurusha indi myaka y'abamubanjirije. Amakuru yo hanze y'u Rwanda tuyasoreze muri Kenya, aho Perezida w'icyo gihugu William Samoei Ruto yatangaje ko ari inshingano zabo nka leta gushyira mu bikorwa gahunda n'ingamba zigamije kwagura amahirwe y'imikorere kandi zigatanga imirimo ku bantu. Perezida William yakomeje agira ati niyo mpamvu leta ikomeje gahunda yo kubaka amasoko ya kijyambere arenga 400 hirya no hino mu gihugu azifashishwa mu gukomeza gufasha ba rwiyemeza mirimo. Aya makuru tuyakomereze mu makuru y'imyidagaduro, tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuraperi waho Lil Wayne yatangaje ko impamvu y'urwango abantu bafitiye umuraperi mugenzi we Drake ari uko afite uruhu rwiza. Tukiraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi umuririmbyi Chris Brown yatangaje ko ifunguro rimuryohera kurusha andi yose ari imibonano mpuzabitsina. Naho umuririmbyi Nick Mill we yagaragaje ko abashaka gukorana nawe kuri buri murongo w'indirimbo acaka yabo k'ibihumbi 250 by'amadolari. Yagize ati ariko iyo ugize ishaba indirimbo nkayikunda kandi ukaba ufite amafaranga mu ntoki igiciro n'ibihumbi 150 by'amadolari. Aya makuru reka tuyakomereze mu yavugwa mu mikino, ariko tuyahere mu yavugwa hano mu Rwanda. Nuko MTN Momo Rwanda yagiranye amasezerano na Cycling Rwanda mu rwego rwo gukorana nayo mu irushanwa rya Tour du Rwanda 2024 aho izajya ihemba umukinnyi muto w'umunyafrika Best Young African. Amakipe yasoje imikino ibanza ya shampiyona ari mu myanya ine ya mbere agiye guhatanira igikombe cy'intwari giteganijwe gutangira tariki 28 Mutarama 2024. Iri rushanwa mu bagabo rizahuza APR FC, Police FC, Musanze FC na Rayon Sport. Mu busanzwe ikipe ya mbere ibigomba guhura n'iya kane, iya kabiri igahura n'iya gatatu. Gusa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ntabwo ariko ryabiteguye kuko APR FC ya mbere izahura na Musanze FC yabaye iya gatatu, mu gihe Police FC ya kabiri izahura na Rayon Sport ya kane. Iyi mikino izakinwa ku cyumweru tariki 28 Mutarama 2024 kuri Kigali Perrin Stadium, aho izizatsinda zizahurira mu mukino wa nyuma uteganyijwe ku munsi w'intwari tariki ya mbere Gashyantare 2024. Naho mu bagore hazakinwa umukino umwe uzahuza AS Kigali Women Football Club na Rayon Sport
Women Football Club. Imikino y'umunsi wa 18 wa shampiyona yari iteganijwe mu mpera z'icyumweru yasubitswe. Aya makipe imikino yari iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru ya shampiyona yamaze gusubikwa kuri aya makipe, gusa indi izakomeza nk'uko byari biteganijwe. Mu mikino yasubitswe harimo nk'uwa Rayon Sport yari kuzasuramo Amagaju ku wa gatandatu kuri stade Huye, na APR FC yari kwakira Etoile de l'Est. Hari kandi umukino wa Mukura na Police FC ndetse n'uwa Sunrise FC na Musanze FC. Ntabwo nasoza iyi nkuru ntababwiye imikino ya shampiyona iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru, kubera yuko kuwa gatatu tariki 26 Mutarama 2024 ruzaba rwambikana hagati y'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Bugesera FC ku isaha y'isa 12. Naho kuwa gatandatu tariki 27 Mutarama 2024 ruzaba rwambikana hagati y'ikipe za Gasogi United ndetse na AS Kigali ku isaha ya saa 12. Etincelle FC na Marine FC ku isaha ya saa 10 ndetse Gorilla FC na Muhazi United FC ku isaha ya saa 10 ruzaba rwambikana. Tunyarukiye mu makuru y'imikino ariko avugwa muri Afrika muri rusange, aho mu mikino y'amatsinda ya AFCON Africa Cup of Nations cyangwa igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mukino wahuzaga ikipe y'igihugu ya Zambia na Maroc, aho Maroc yatsindaga Zambia igitego 1-0. Naho kubijyanye n'uburyo amakipe azahura muri kimwe cya 8 kirangiza, ikipe y'igihugu ya Nigeria izahura n'ikipe y'igihugu ya Cameroon, naho Angola izahura n'ikipe y'igihugu ya Namibia kuri uyu wa gatandatu. Gusa uko biteganijwe nuko izakomeza hagati ya Angola na Namibia izahura n'izakomeza hagati ya Nigeria na Cameroon. Naho ku munsi uzakurikiraho Cape Verde izahura n'ikipe y'igihugu ya Mauritania, naho Maroc ihure n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Aba nabo abazakomeza bazahurira muri kimwe cya 4 kirangiza. Naho ku rundi ruhande dufite Mali na Burkina Faso ndetse na Senegal na Cote d'Ivoire. Aha naho abazasezerera abandi bazahurira muri kimwe cya 4 ikirangiza. Tukiri kuri urwo ruhande kandi Misiri na RDC, hanyuma Guinea Equatorial na Guinea Conakry, aba nabo abazakomeza bazahurira muri kimwe cya 4 ikirangiza. Ikintu cya mbere wamenya nuko iyi mikino izatangira kuwa gatandatu igakomeza ku cyumweru kuwa mbere no kuwa kabiri. Kuko reka aya makuru tuyakomereze mu yavugwa ku mugabane wa Aziya mu gikombe cy'ibihugu cya Asia AFC Asian Cup. Ikipe y'igihugu ya Iraq ku munsi w'ejo yatsinze Vietnam ibitego 3-2, naho Ubuyapani bwanyagiraga Indonesia ibitego 3-1. Gusa icyatangaje benshi kandi kikanatungurana n'ukuntu ikipe ya Iraq yabaye iya mbere mu itsinda ibarizwamo Ubuyapani kandi ikaba iyoboye iryo tsinda, kuko ubusanzwe ibi bintu bya ruhago si ibintu byabo cyane rwose, kuko Iraq ubundi yageze mu mikino ya kimwe cya 8 kirangiza ari iya mbere mu itsinda n'amanota 9, kuko yatinze ibitego 3 kuri buri mukino. Ubwo ifite ibitego 3, ifite ibitego 9 mu mikino 3. Iyi kipe ya Iraq ikaba iyoboye itsinda n'ibitego 4 izigamye. Iyi kipe muyitege ishobora kuzagera kure cyane hashoboka. Naho mu gihugu cya Espagne bakinaga Copa Dore ku munsi w'ejo muri iryo rushanwa,
naho habaye agashya kuko ubundi ubusanzwe rino rushanwa abenshi bari biteze ko rizegukanwa na Barcelona kuko ariyo iritwara kenshi cyane gashoboka, aho barimo gukina kimwe cya kane kirangiza quarter final rya Copa del Rey, aho ekipe ya Mallorca yatunguye ekipe ya Girona iba inyabita ibitego 3-2. Byabaye agashya kuko ubundi iyi ekipe ya Girona ariyo yari iyoboye urutonde rwa shampiyona hamwe na Real Madrid, ubundi biba ari hasi hejuru. Gusa Mallorca yari yabanje Girona ibitego 3 byihuse cyane kuko ku munota 21 witwa Cyril Lala akaba umunyakanada yaje kurohamo igitego, naho ku munota 28 witwa Abdor nawe arohamo undi mwotso w'igitego, nuko ku munota 35 arongera aterekamo penalty. Ibi kandi byaje kurangira ikipe ya Girona isezerewe na Mallorca. Ndabashimiye mwese twabanye